jutro sam to radio. Evo za naš. A vidi ovo, da ti pokažem ovo. Vidi kako sam napravio jezičak od čega. Jer oni su bili... Od okova, od brave, a? Nije moglo da se ovim... Vidi. Šta je to bilo? Vidi. Pa tekli ovdje da upane tam. To. I nije moglo da se zatvori. Iziđe. Može zatvoriti. A ovdje treba... Sad zatvorim lepo. I ovo. Samo mi treba bušilica da probuši, napravi ruku, pa onda kol šat. Odlično. Jebi, ne može. A vidi ovaj pogled, ovo, pogledaj. Jesi ti bio nekad u Mokrom polju? Bio sam dole gdje je kupalište. A, bio si... Tu sam lani bio. Da. Kod mosta i si išao na Bjedove tamo. Tako je. Tamo ima lijepo kupalište. Tamo su napravili ljudi malo ovoga pregrade, da se zadržava voda i da se može... Da. To je napravljeno, to mi zovemo preboj. Preboj i tu pada voda, odatle ide jaža do mlina. Zato saustaje se voda da ima mlin da... Ono ste dole Rašetić, pravo, ono desno, ono pravo, 3-4 kuće, one Rašetić, ona kuća što se vidi tamo, ono su Popović. A u ovome gornjem delu ima puno. Ovdje, ovo su Bajići, pa onda ima iznad jedna kuća, pa onda su Demiri, pa Đurđevići, pa Boltići, pa onda Vagići, pa Moždala, pa Bjedovi. Tako ide. Moj, a znaš ti, Mičko, šta je ovdje bilo? Ovdje su bile drvene stepenice, 3-4, pa se ulazilo u krozanu. Znaš šta je krozana? Kako neću znati? Kukuruzi se odletava sa strane. Da se suši kukuruz. Gore krov bio ovako crepom pokrivena, ali su bile lepe i to. I ispod krozane se ulazilo tu dole u podrum. I iz podruma u konobu. Je li ono škola dole bila? To je škola bila. Škola bila, a od škole ovamo bila je radionica neka. Žene su šile šta li radile. Pa bila pošta i ambulanta bila. Ovamo, sve na ovu stranu. I sad to vidiš kako propada sve, ništa, sve. Šta da se radi? Život je takav. A ovdje ti je Mičko, gdje ova gusterna. Tu je bila grumila. Tamo kamen, sve kamen kompletno, sve odavde do tamo. A ovdje je bio svinjac. Znam. Ovdje je bio svinjac, do tamo, betonski svinjac. Tu je bio svinjac i ovo grumila. I ja sam to organizovao da se tamo negde 66. godine da se donosom kobru onu i tamo smo cepali kobru, bušili, minirali. Kako se minirao mine, one dinamit onaj stavljao i to se sve pohrije sa granjem, sa drvećem. Sa gumom se. Da, gumom, svašta. Nije bilo guma tada jedin. A tu je bilo nama kar. Tu je bilo, mi smo nastrešnica bila nastrešnica i kola su ulazila tu i pravo tamo kola, ispod nastrešnica je bila kola. Imali smo konja i tako Spasom Vagicem smo bili u Suezu. Kumovi smo mi on imao konja i mi smo imali sve pribor i plug metalni i onaj drljake i sve. Gdje bi imao laka sve. Čekaj.